ҷаҳони муосир тақозо мекунад ки таваҷҷӯҳ ба фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бештар гардад, чунки нақши ин фанҳо дар рушди ҷомеаи кунунӣ хеле барҷаста аст. муҳимияти омӯзиши ин фанҳоро ба инобат гирифта дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ аз 26 декабри соли 2019 солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шуд ки мақсади меҳварии онро омӯзиши фанҳои мазкур, тайёр намудани мутахассисони кордону босавод дар ин риштаҳо ва рақобатпазир будани мутахассисони худӣ дар бозори истеҳсолӣ ташкил медиҳад. дар даврони соҳибистиқлолӣ соҳаи илму маориф бо таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти давлату ҳукумати Тоҷикистон ба тадриҷ рушд намуд ва дар ин соҳа навгониҳои зиёде рӯи кор омаданд. сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ ва бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз кардани онҳо аз зумраи иқдомҳое мебошанд, ки ба баланд гардидани сатҳу сифати таълим мусоидат намуданд. имрӯз хонандагон бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар дар шароити ҷавобгӯ ба меъёрҳои муосири омӯзиш ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. хушбахтона хонандагон ин имкониятҳоро самаранок истифода намуда кӯшиш мекунанд, ки фанҳои дақиқро бештар омӯзанд. зимни мусоҳиба бо хонандагон аён гардид, ки онҳо ба фанҳои биология, зоология, химия, математика, геометрия, алгебра таваҷҷӯҳи бештар доранд ва донишҳояшонро низ то андозае дар ин самт такмил доданд. асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола баҳри мо хонандагон озмунҳои гуногунро пешниҳод менамояд. мо хонандагон ба ин гуфтаҳо амал намуда дар озмуну олимпиадаҳо иштирок менамоем. шахсан ман ки хонандаи синфи даҳум ҳастам, дар озмуни фанӣ ва озмуни илмфуруғи маърифат иштирок варзидам. дар шаҳрамон дар озмуни фанӣ ҳуқуқи инсон сазовори ҷойи дуюм гардида, дар озмуни илмфуруғи маърифат сазовори ҷойи аввал гардидам. мо шукргузор аз он ҳастем, ки барои мо хонандагон барои таҳсиламон ҳама гуна шароитҳо муҳайё мебошад. дар олимпиадаи вилоятӣ аз фани технологияти сазовори ҷойи якум ва медали тилло гаштам ва роҳат ба даври ҷумҳуриявӣ гирифтам. дар озмуни илмфуруғи маърифат низ ҷойи сеюмро гирифтам. ман кӯшиш менамам, ки дар даври ҷумҳуриявиам сазовори ҷойи намоён гардам. мувофиқи гуфтаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷавонон ояндаи миллат ҳисобида мешавад. мо хонандагон кӯшиш менамоем, ки ба гуфтаҳои сарвари давлат амал кунем. шахсан ман мувофиқи гуфтаи сарвари давлат амал намуда дар озмуни илм фуруғи маърифат ширкат варзидам ва дар миқёси шаҳр сазовори ҷойи дуюм гаштам. мо шукрона аз он менамоем, ки дар чунин муассисаи наву замонавӣ, ки дар кушодашавии он сарвари давлат иштирок намуд, таҳсил намуда истодаем. дар муассисаи мо аёниятҳои дарсӣ аз ҳамаи фанҳо зиёд мебошанд. мо синфхонаи компютерӣ дорем, бо компютерҳо муҷаҳҳазанд ва 3 синфхонае дорем, ки бо доскаи электронӣ муҷаҳҳаз гардиданд. мо хонандагон бояд дониш омӯзем ва дар оянда ба миллати худ содиқона хизмат намоем. дар олимпиадаи вилоятӣ аз фани технологияи иттилоотӣ сазовори ҷойи якум ва медали тилло гаштам ва роҳат ба ҷумҳуриявӣ гирифтам. ман кӯшиш менамоям, ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи намоён гардам. дар муассисаи мо ҳамаи шароитҳо фароҳам гаштааст ва мо аз ин фурсат истифода бурда мехоҳем мутахассиси хуб шавем. метавон бо итминон гуфт, ки ҷавонону наврасон аз ин ҳама шароитҳои фароҳам гардида мақсаднок истифода мебаранд ва дар рушди давлату миллат саҳми сазовор мегузоранд. омӯзгорон низ эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзиро бо хушнудӣ пазироӣ намуда, худро дар ҷалб намудани таваҷҷӯҳи хонандагон ба омӯзиши ин фанҳо масъул ва вазифадор меҳисобанд. موافقه سپارش اساسگذار صالح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 20 ساله آموزش فنهای دقیق ریاضی و طبیعت شناسی اعلام گردید. ما گفته های جناب عالی را سرمشق خود کردن در مؤسسه تعلیمی شرایط مهیا کرده است برای آموزش فنهای دقیق. علاوه برای فنهای دقیق کابینت تجهیزانیده شده است، تخته الکترونی، کامپیوتر، سری هر یک 7 نفر خواننده یک کامپیوتر راست می‌بیاید که این نسبت
شمارهای اولا 1 برابر علاقه زیاد است. بغیر از این در سیمخانه که تخته الکترونی و کامپیوتر موجود است، هر یک آموزگار میتواند نوبت خود در آمده درس زبان روسی، انگلیسی، فیزیکا، متماتیکا درس‌های خودشان ثمرانک گذرانند تا اینکه دانش خواننده را بالا برداشته توانیم. تا امروز یک چند نفر خواننده ما از تکنولوژی اطلاعاتی در ولایت جا گرفتند. 2 نفرش مدال اطلاعات جای یکم، دیگرها جای دوم، سوم را اشغال کردند. راحت گرفتند. آزمون المپیاد جمهوری ده. علاقه تیاری دیدن آموزگارشان قدی. در همه آزمون هایی که حاضر شده ساده است، فروغ حساب دانایی کتاب است یا اینکه دانایک خواننده سال و دیگر آزمون ها ده علاقه خواننده های ما نشانه های خوب به دست آورده ایستادند. هوسمندی خوانندگان بیشتر میشد، کتابخانه خوانندگان بیشتر میشد. وقتی که در آینه نیلگون میبینن که دیگرها چخیل برآمد کرده و چگونه جایها را اشغال کرده اند، اینا هم حرکت میکنن که دانش خود را بلند بردارن. علاقه کتابخانه خوب تجزیه ما تمام کتاب‌های بچگانه، کتاب‌های بدیهی جمع آوری شدگی خواننده آزاد رفته درس تیار میکنن. آموزگاراشون قطعی کتابخانه چی قطعی دانش خودشان بلند میبردارن. از بس که یک جزء مهمی فن‌های رویه طبیعت شناسی را درس‌های تعلیمی مهنت تشکیل می‌دهد، آموزگاران کوشش می‌کنند که اثنای گذراندن درس‌های تعلیمی مهنت خوانندگان را جهتی در روحیه مهنت دوستی و زحمت پرستی تربیت نمودن، با کارهای سبک صحرایی و تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اکولوژی جلب نمایند. گذشته از این تربیت مهنتی و کسب انتخاب کنی از عنصرهای مهم کنسپسیای ملی تربیت به شمار می‌رود. ملکه‌های کاری در انسان هنوز از عائله و کودکستان آغاز یافته از ساده به مرکب و از کم محصول به ثمرانک تبدیل می‌یابد. تربیت مهنت و انتخاب کسب امکانیت فراهم می‌آورد که شهروند کار را دوست دارد. آشنایی و مشاهده به نمودهای زیاد شغل انسان را وادار می‌سازد که از بین آنها برای خود بهترینش را انتخاب نماید. مقصد اساسی تربیت مهنتی و کسب انتخاب کنی در همین ظاهر می‌شود. واقعاً شناخت مسئولیت از جانب هر فرد جامعه باوری کسی را به آینده درخشان دولت و ملت تقویت می‌بخشد. باور هست که جوانان و نوجوانان با استفاده از امکانات‌های فراهم آورده دولت و حکومت فن‌های طبیعی، ریاضی و دقیق را بیشتر می‌آموزند. با دستاوردهای ارزشمند علمی نایل می‌گردند و با انتخاب درست و کسب و کار در رشد و آبادانی تاجیکستان صاحب استقلال سهم مناسب می‌گذارند. منظور از توجه و مهیا کردن شرایط جهت آموزش نیز در همین تجسم می‌شود.